баъзе мавзеъҳое буданд ки ҳатто хатари фуруравии биноҳо буданд, лекин мо тавонистем ки аз зуда иҷрои вазифаҳои хизматӣ бо сарбаландӣ бароем. хушбахтона аз мо ягон кас зарар осеб надидааст. ба қавли сафири Туркия дар Тоҷикистон ҷаноби Умуд Аҷар, ин заминларза mudhiştarin در تاریخ Türkiye بود. Onlar bugüne kadar Tacikistan'ın kahramanlarıydılar. این بگاه برای پیشواز گرفتن قهرمانان به اینجا آمدیم. اینها تا امروز قهرمانان تاجیکستان بودند. اکنون در ترکیه هم قهرمان هستند. ترکیه به یکی از دهشتناکترین فاجعه در تاریخ خود روبرو شد و کمک‌های حکومت و مردم تاجیکستان را در این روزهای حادثه هیچگاه فراموش نمی‌کنیم. گنرال مایور سوزاده، معاون رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده ба радио Озодӣ гуфт ки дар таърихи истиқлолияти Тоҷикистон ин бори аввал аст ки наҷотдиҳандагони тоҷик аз марзи ҷумҳурӣ берун баромаданд. ҳама нафаре ки бо ҳамроҳи мо сафар доштанд, ҳама мутахассис буданд, ҳама таҷрибадор буданд. Ягон дошт бо ҳамроҳи мо духтур ҳам доштем, психолог буданд. Ягон мушкилӣ набуд. бар асари заминларза дар Туркияву Сурия беш аз 45 000 нафар ҷон бохтанд. наҷотдиҳандагони тоҷик аз зери харобаҳо зиёда аз 217 шаҳрвандро бароварданд. 3 шаҳрванд зиндаву саломат ки 2 нафараш кӯдаки 3 моҳа ва 6 моҳа буданд.